Reka mbasuhuze bakunzi bacu muri TV, mudahwema kutugaragariza urukundo, mudahwema kutwereka ko mudukurikira gatanu kuri gatanu. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba muri siporo, mu myidagaduro, sinema, ubuhanzi, amakuru y'uko u Rwanda ruhagaze ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka rero nkwibutse gukora subscribe utarayikora kuri YouTube channel yacu, igihe kiza cyo bayikora kugira ngo amakuru atandukanye tugenda tukugezaho ahite akugeraho utiriwe ujya gushaka inkuru, ahubwo uhita ubona notification kuri screen yawe, maze bikorohere kuba wabona amakuru tuba turimo gutambutsa. Rero amakuru dufite y'imikino ni amakuru agerageza kuba atubutse cyane. Ndakurarikira kuza kurikira iyi video yose kugeza irangiye kugira ngo uze kumenya byinshi birimo kuvugwa hirya no hino mu isi ya siporo. Reka tuyahere hano mu Rwanda rero, aho Mugunga Yves yerekeje muri Gorilla FC. Rutahizamu w'umunyarwanda Mugunga Yves waherukaga mu kibuga mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize yerekeje muri Gorilla FC. Aya ni amakuru yagiye hanze, yaje kuba ajya hanze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 29 Nyakanga 2024. Uyu mukinyi yasinye amasezerano y'umwaka umwe muri iyi ekipe ya Gorilla FC nkuko aya makuru akomeza abivuga. Mugunga rero yaramaze igihe na ekipe afite akinira izwi nyuma yo gutandukana na Kiyovu Sport. Bari bafitanye ikibazo cyo kutamuhemba bikanatuma atandukana nayo, amasezerano ye atarangiye. Uyu rutahizamu rero bazamukiye mu Ntare FC agakomereza muri APR FC, yaherukaga mu kibuga mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ubwo Kiyovu Sport yatsindwaga na Mukura FC ibitego bine byose, ibitego 4 kuri kimwe kuri stade mpuzamahanga ya Huye muri shampiyona. Biteganyijwe ko rutahizamu Mugunga Yves ahagurukana ni ekipe kuri uyu wa mbere, aho izaba yerekeje Rubavu mu mujyi wa Gisenyi mu mwiherero utegura umwaka utaha w'imikino. Iyi ekipe nta gihindutse igomba kuhakinira imikino 3 yose, hari imikino ya gishuti. Andi makuru rero agenda tugeraho avugwa hirya no hino hano mu Rwanda. Komite ya Kiyovu Sport iheruka gutorwa izonzwe n'umunaniro w'ubukene ushobora guta iyi ekipe ahabi cyane rwose. Ekipe ya Kiyovu Sport nihatagira igikorwa ishobora kwisanga mu rwobo uzasaba imbaraga z'umurengera kugira ngo igaruke mu buzima busanzwe. Tariki 26 Gicurasi 2024 nibwo ekipe ya Kiyovu Sport yatoye komite nshya igomba kuyobora iyi ekipe mu gihe cy'imyaka igera kuri 3 gusa. Kugeza ubu, usibye umuhango wo gutora iyi komite, inshingano yari yarahawe nta nimwe barakemura. Komite yatowe iyobowe na Nkurunziza David uba muri Canada, perezida wungirije ni Mbarushimana Al na perezida wa kabiri Karangwa Joseph. Ubwo iyi komite yatorwaga, perezida Nkurunziza David yatangaje ko bagiye kongera guhuza imbaraga kugira ngo ibe yakwegukana igikombe kimwe mu bikinirwa mu Rwanda. Yakomeje rero avuga ko abafana bagiye kongera kwishima nyuma y'igihe kinini bari mu gahinda gakomeye kuba ekipe yabo itagira aho igera. Ibi byose perezida yavuze nta na kimwe kiri hafi y'ukuri kuba cyabaho kugeza n'amagingo aya. Kuva iyi komite yatorwa rero,
gikorwa gikomeye cyabaye. Abakunzi b'iyi ekipe baheruka ni amafoto yafashwe ubwo bari bakimara kurahira, naho nyuma yaho buri wese ari kureba undi mu maso maze bakituriza. Nkurunziza David umaze amezi agera kuri 2 ayobora Kiyovu Sport avuga ko atiteguye kugaruka mu Rwanda n'umunsi n'umwe. David nyuma yo kuba perezida wa Kiyovu Sport yahise yisubirira muri Canada, ari naho akorera ibikorwa bye by'iminsi yose. Uyu muyobozi rero ibibazo byose ibibazo byose yaje bimutegereje we na komite ye, nta na kimwe yakemuye kuko kugeza ubu iyi ekipe itarahabwa uburenganzira na FIFA bwo kwiyandikisha cyangwa se kwandikisha abakinnyi bayo. Rero ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwatereye hagati mu ryinyo kuva David yatorerwa kuyobora Kiyovu Sport. Yabaye umuntu udashaka kugira icyo avuga ku mafaranga yakemura ibibazo by'iyi ekipe, ndetse buri wese umubajije avuga ko amafaranga afite ariyo n'abandi bafite, ko bayazana bagahuriza hamwe bakubaka ekipe. Uyu muyobozi rero asa naho atazagaruka mu Rwanda vuba, kandi iki aricyo gihe ekipe ikeneye umuyobozi mukuru wayo kugira ngo ibashe kuba yakiyubaka. Mu gihe rero habura ibyumweru 2 gusa ngo shampiyona itangire, Kiyovu Sport ifite abakinnyi 9 bonyine. Abakinnyi 9 bonyine rero na bandi bahari bo kuba bakavaringa ekipe yose ku buryo wavuga ko bari ready kuba batangira shampiyona. Ni ikibazo rero gikomeye cyane gisabwa ko abayovu bose bahuza imbaraga kugira ngo babashe kuba babona abakinnyi bashobora kuba bahagarira muri shampiyona. Urebye rero uburyo Kiyovu Sport ihagaze, ni ekipe ibiri ibyumweru 2 ngo itangire shampiyona, ubona bihabanye cyane. Rero mu cyumweru twaraye dusoje ubwo n'iki kirangiye, bamwe mu bagize komite ya Kiyovu Sport baganiriye n'abakinnyi 9 bagifite amasezerano, babasaba kuba baza mu myitozo. Aba bakinnyi rero bababwira ko bitashoboka ko baza batarahabwa amafaranga yabo. Umutoza rero wa Kiyovu Sport akomeje gukoresha imyitozo abakinnyi bashya barimo n'abavuye mu irerero ry'iyi ekipe. Ariko rero abakinnyi b'iyi ekipe ya mbere yateye agatebe banze kugaruka mu myitozo. Abagize komite ya Kiyovu Sport barakenye ku buryo batabasha kwishyura umusifuzi. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Kwa gatanu w'icyumweru gishize Kiyovu Sport yateguye umukino wa gishuti, yatsinzwemo na Vision FC ibitego bigera kuri 2, na ekipe yari yakiriye umukino yagombaga gushaka abasifuzi gusa. Rero umukino ujya gutangira mu ekipe yombi yasanze n'abasifuzi bahari, ndetse byatumye umukino ukererwaho imikino isaga byatumye bakererwa rero iminota isaga 30 yose umukino utaratangira. Kiyovu Sport isigaranye abakinnyi 9 gusa bafite amasezerano, ariko nabo ntibiteguye kugaruka mu myitozo mu gihe baba batarahabwa amafaranga ekipe ibabereyemo. Kiyovu Sport rero yatumyeho umusifuzi imubwira ko iri bumwishyure, gusa yasifiye iminota 45 gusa, ubundi ahita yitahira kuko yabonaga Kiyovu Sport iri kumubeshya. Birangira umukino usifuwe n'umuganga wa Vision FC. Bamwe rero mu bafana ba Kiyovu Sport barasaba ko Juveno yagaruka. Bamwe mu bafana ba Kiyovu Sport bamaze
bemeza ko aho kugira ngo ekipe yabo igume mu biganza bya komite iyobowe na David, ekipe yasubirana Juveno ko aribwo bakongera kwishima. Abafana rero bavuga ko niba ari isomo bararibonye ndetse babona nta muntu wakongera gutanga ibyishimo muri iyi ekipe atari Juvenal. Abafana ba Kiyovu Sport bakumbuye Mvukiyehe Juvenal uheruka kubaha agatwenge mu myaka cyase mu gihe gishize. Karangwa Joseph, perezida wungirije, asa naho ekipe yamusumbye nawe ayireba nk'abandi bose. Barushimana perezida wa kabiri wungirije, nawe ubwe nafite icyo gukora mu gihe abafana ba Kiyovu Sport bo basaba komite ko yegura ariko ikajyana na boti kuko nayo ntacyo ikora. Nayo makuru rero arimo kuvugwa hirya no hino. Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza kuri Mura TV. Turabakunda cyane, muri abantu bacu b'intwari kandi b'ingenzi cyane. Ciao ciao.